Усалдан улугар семе гытынан жарыктанар Илларионов бааны кайствата Зима Рост артык бурдук сордун жукускайдагы ты кайствата научный чинчери институтуттан 2-10 сыллакка анбастан агыс 100 килени ылан ыган сагалабыты. Билген республикага идети бит анал районнамыт сорт семетен таргатар кайствалардан биддестирем. Азима Рост семени ыгынан жарыктамыт кайствалар үшүгейдик үнеринен эбиахылыкка баран сөптөгөн белетилер. Ону таханан бу сорт атыржа хайын ортотуттан хыллар болан сас халлан сылыйды даганы үмүтнен барар. Ол ихин сир таңастахына сик таттарыта саскы буджайттах кемигер үлеттер беремелерин сүйеллер. Уркухвага бихека бу ховолуттан хы семете келебе хүддэх проблематичне оны түбүктэх боларыта. Ол ихин это бу түбүктөрү онна туурatan неттен бу 2-10 соттан ота сагабамы тренированы сорт семелеге кибиппит. Онна бу эбихи селихинее onu tahanan bu ruhu buput, onu budun tahvaya elbette nihevit, onu tan bu usput respublikatan reyniranlar sortsemeneve targata kahest bu buputtan hüdden yürevit. Bu yıl 37 gektar serge Azima Rost artık sordan ispıta. Olaren bu sort gos registrga kilbetak bolan atıga barara ustuktardak. Aspıtsıl 1 gektartan 12-13 sentiner semeni xomaybuttara. Biligen 6 tonna atıga barbakka turar. Bihe uluska turarsa hacjabı dikete hinçe 16 hılga. Bu Azima Rostga subsidiya көрөмбүт. Bihe kormovay hılaqqa haysalar bitigar berer tohnan bapruhu turarsa hacjabı. Ömür olaqtaq büdjetten açığına subsidiya körülüne bihe haysalar bu kormovay galan ıstaktarına budan barыстaq bolar. Bu yıl emi 6 tonna semeni xomayar bulanaqtar. Barata aspatsallağa semeni xolban 105 tonnаны atılır soruk turar. Ondan ulus büdjetten turarsa subsidiyalara körülüne ulus ihiger ebiahılık bıhıtnan tarqatarga kıh ösküyağa. Nariya Башкарёва, Григорий Хлопков, Саха телевидениета, Усалдан.